Hello everyone, what's up Rwanda, what's up Kigali, ndabasuhuje mwese especially abanyarwanda bumva ikinyarwanda mwese ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Iyi ni Dako Sport Show, umuhondo mwikimerekere muri Bombe Demo y'agaciro. Football is always my life, na Dako nta ruhago mumaze kubimenyera. Ibi ni ibiganiro byiza bya transfer transfer menshi bari kuba, bamwe bari gusohoka abandi bari kwinjira, ni uburyohe. Uyu munsi dufite ama big bombs, dufite ama bombe manini cyane, ni abakinnyi bamwe na bamwe bari kujya bejya mu makipe bigiye bitandukanye. Ariko ndakwibutsa, niba utegereje kumenya amakuru, kora subscribe, kora share, kora na comment kugira ngo bijye bisakara ahantu hose. Tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Na makuru menshi rero, na makuru menshi kandi meza agenewe abakunzi b'umupira w'amaguru. Ryan Cherki kujya muri Man City bimeze gute? Mikel Menya bimeze bite? Zubi Mendy situation, Gio Claes, Ronaldo ndetse na Benjamin Sesko. Na makuru menshi cyane tugiye kuganiraho. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza kugira ngo utege amatwi wumve ngo ikipe yanjye bigeze he, amakuru y'imwe ikipe yanjye ameze ati. Reka nabatindiye rero dutangire mu ikipe ya Manchester City. Ni nyuma yuko imaze kwinjiza umukinnyi Ryan Tierney nimero 3 kuva muri Wolverhampton miliyoni 37 imyaka 5, Tijan Leras kuva mu ikipe ya AC Milan imyaka 5 nawe. Uyo no mediateur nawe ugomba kwinjira mu kipe ya Man City ukina nimero 8. Abo n'abakinnyi Man City yibitseho. Noneho rero kano kanya bivugwa ko ibizami by'ubuzima byo byarangiye, igisigaye no kumenya ngo tugiye kubahemba amafaranga ngahe, ibijyanye n'umushahara, ibijyanye nuko bazaba hariya, ibijyanye na buri kantu kose kakadetaye kagendera umukinnyi ndetse n'ikipe kugira ngo babashe kuba mu ikipe ya Manchester City. Ariko ntarava mu ikipe ya Manchester City, inkuru nyamukuru nuko Ryan Cherki ni umukinnyi w'umufaransa ukina mu ikipe ya Olympique Lyonnais yatandukanye nayo muri insoza za shampiyona. Ariko Manchester City yarimaze iminsi iri kuganira na Olympique Lyonnais, itanga miliyoni 30 barazanga, ariko ubu ngubu imaze gushyiraho izindi 34 kano kanya, nizo barimo baratanga kongeraho na add-ons ya miliyoni 10 kugira ngo uyu mukinnyi yinjire mu kipe ya Manchester City. Ariko uyu mukinnyi bwege ku giti cye arimo arapucinga bwite kugira ngo arebe neza ko yakina igikombe cy'isi cy'abaklebe yibereye mu kipe ya Manchester City. Ariko amakipe yo mbaracyari mu biganiro ngo arebe ko bino bintu byarangira. Ryan Cherki ni umukinnyi w'umuhanga, iyi Manchester City yayibonye kuri nimero 10. Ni umukinnyi wabigaragaje mu gikombe kano gakombe barimo barakina ka EFA Nation, aho yakinnye iminota mike cyane zo bakina n'ikipe ya Espagne. Ariko uburyo yahise creatinga cyangwa se performance yahise akora yahise igaragaza ko ari umukinnyi ukwiye kwituvivura. Uwo bita Pepe Guardiola yaragira ati, uyu mukinnyi ni umukinnyi w'umuhanga nkwiriye gutuma mu ikipe yanjye, akaza kuba yapfa kuba asimbuye Kevin De Bruyne watandukanye n'ikipe ya Manchester City. Baretse n'ubwo mbamubwiye ko Kevin De Bruyne yavuyemo, ariko mujye mwibuka ko si Kevin De Bruyne gusa muri projet harimo abakinnyi babasohokamo kandi b'ingenzi. Bernardo Silva murabona ko amaze gusazana nananiwe, Gundogan nawe amaze gusazana nananiwe. Ikindi Kevin De Bruyne yarasohotse ari kuvuga n'ikipe ya Napoli kugira ngo barebe ko barangizanye ibiganiro fresh, nabyo bigomba kuzarangira hano muri here upon tubibabwiye ko yamaze kwinjira mu kipe ya Napoli, dore ko n'umuherwe wayo yari yamaze kubyemeza avuga ko ikipe ya Napoli iri kumuganiza kandi babona ko ibiganiro bigomba kugera kure. Kandi n'ibindi biganiro De Bruyne nawe ibyo baramubwiye byose bisa nkaho byari biri kujya kuri details za nyuma, n'utuntu twari dusigaye kugira ngo birangire. This time De Bruyne ashobora kuba Napoli na De Bruyne bagomba gukorana umwaka utaha. Narindi kubabwira kuri Cherki rero, Cherki ni umukinnyi biteganyijwe ko nawe ubu ngubu ibiganiro bihari mu ikipe, amakipe yo mari kuvugana kugira ngo arebe ko basoza idiro mbere yuko mercato y'igikombe cy'isi cy'abaklebe irangira. Uteganyijwe kuza gukora ikizami cy'ubuzima ejo ku wa 2 kugira ngo barebe ko byagenda neza, kuko aya mafaranga bongere kuri mu ikipe ya Olympique Lyonnais Manchester yabongereye isa nkaho yayemeye byarangiye, aho igisigaye no kuza gukora ikizami cy'ubuzima agahabwirwa umushahara imyaka 5 ubundi akinjira mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Abakinnyi 3, Ryan Tierney, Tijan Leras ndetse na Ryan Cherki mu ikipe ya Manchester City. Manchester City ikomeje kwiyubaka, buretse ko yashakaga n'umukinnyi wa Newcastle ukina kuri 2 Tino Livramento, ntibize gukunda rwose, ariko bibaye byiza bakabura nimero 2 wundi gusimbura Kariho ka ikipe ya Manchester City yaba yiyubatse nyuma ya Omar Mamouche, ba Gonzalez, abakinnyi beza b'abahanga cyane yagiye yinjizamo. This time imeze neza Manchester City, twitegura ko umwaka utaha izaza imeze neza. Turabibona no mu gikombe cy'isi
icyama club woni Ryan Cherki ntinzeho ariko reka nduka kuri Mike Menya umugade w'ikipe ya AC Milan kuva mu gihugu cy'Ubufaransa umugade wa mbere w'igihugu cy'Ubufaransa captain w'ikipe ya AC Milan cyangwa se umukinnyi ngenderwaho w'ikipe ya AC Milan uwanze kongera amasezerano ikipe ya Chelsea ku munsi w'ejo nabwiye ko yatanze miliyoni 15 kugira ngo ijye kuganira n'umukinnyi baganire nyine kuri iyo deal n'umukinnyi Mike Menya we yari yavuze ko kujya mu ikipe ya Chelsea yari yavuze yes. Icyari gisigaye rero sasa amakipe yombi kumvikana ku igiciro cya miliyoni 15. Ikipe ya AC Milan nta yari itarayemera ngo itange green light ariko Chelsea kavuga ati umutanayeme twanongera gusa bari gupushinga no kugira ngo barebe neza ko ikipe ya Chelsea yayemera no bakamujyana mu gikombe cy'isi cy'amaklebe bazitabira nabo hariya muri Amerika. Ubwo rero deal uyu munsi isa nkaho iri close cyane. Mike Mention wasubiramo yemeye yes. Igisigaye uruhande rw'amakipe yombi kumvikana ngo ese niyo 15 muzanze turongera hangahe, ese nako twashira amadons, ese nako twashira kwishyura mu ipengeri. Ibyo bintu byose uyu mugardier w'ikipe ya AC Milan bigomba kuba bijya mu buryo vuba kugira ngo ejo ninjoro mercato y'igikombe cy'amaklebe izarangire uyu mugardier Mike Menya yiyongere mu ikipe ya Chelsea cyangwa se Chelsea gumanye abagardier yari isanganywe ikaba arimo monekana mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Zubi Mendi umukinnyi Zubi Mendi situation ye imeze gute? Zubi Mendi nyuma yuko Arsenal imukunze ikamwishimira agashira igihe kirekire yari yimye muri Liverpool ariko akaza kwemera kujya muri Arsenal akakemera Arteta kujya muri Arsenal dore ko yarafitemo na Odegaard bakinanye abakinnyi nk'aba Mereno bakinanye ndetse n'uyu Arteta akaba yarakinnyemo uwavuye hirya muri Bayer Leverkusen ariwe Xabi Alonso kujya mu ikipe ya Real Madrid nyuma yo gusinyisha Trent Alexander-Arnold, nyuma yo gusinyisha uwo bita Dean Huijsen, nyuma yo gusinyisha Kaleles bikaba bikuvuga ko na Franco Mastattuno nukuvuga ngo ari gushaka nimero 6 mwiza wo gushyira hano mu kibuga hagati. Birimo biravugwa ko nimero 6 uri gutekerezwa ari Zubi Mendi wakomeje gukobanga avuga ngo ndashaka ko mu Zubi Mendi mu ikipe ya Real Madrid. Zubi Mendi bamukozeho nyuma y'ibiganiro byari byamaze gukorwa nyuma y'amafaranga batangiye kumubwira ngo tujye kubita release clause irenga iyo wari waremeye mu masezerano iyo bari baravuze ko ikipe ya Real Sociedad ishaka abatero twatsara babwira ati no jamais. Aka kanya rero inkuru ivuye kwa Fabrizio Romano iri kuvuga ngo ntimugire ikibazo abafana ba Arsenal uwo bita Zubi Mendi wagaragaje performance nziza ku mukino wa France umukino wa Portugal mu ijoro ryashize yavuze ko agomba kubahiriza ikipe ya Real Sociedad akabona uburenganzira bumwemerera gusohoka mu ikipe ya Real Sociedad aranayubaha. Ikintu gisigaye ni ukubona izo mpapuro Arsenal yamaze kurangiza ibisabwa byose bamaze no kumvikana. Gusa hari udukuru tumo turavuga ko Alonso akomeje kurwana uru rugamba dore nawe yakinye muri Bayer Leverkusen akomeje guca inyuma agasa nkahoganiriza uyu Zubi Mendi. Muri bino buhe rero byo kuba bategereje urupapuro kugira ngo Zubi Mendi ajye mu ikipe ya Arsenal hagize ikintu gihinduka dore ko football igira ibyayo. Ayo makuru twayabagezaho kandi ndabizi neza ko ikipe ya Arsenal nayo iryamiye ijanja iragira iti Zubi Mendi turamukeneye cyane. Zubi Mendi Andre Berta yabaye hara muri Espagne azuko n'ibintu bikorwa acunza nawe arabizi ko yamubura ubwo nabo Arsenal bari hafi ye. Gusa Zubi Mendi gisigaye cyo no kujya gusinya amasezerano kujya kwifotoza nk'umukinnyi wa Arsenal ikindi no kumenya umushahara azahembwa mu ikipe ya Arsenal. Zubi Mendi we bitasubirwaho kugeza isaha nta gihindutse no mukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Dukomereza mu ikipe ya Sporting SP Guillaume Kales situation ye isa nkaho yabaye quiet kuri Arsenal niho byari top target byatari bakavuga ko no mu ikipe ya Manchester United naho bamushakaga bakomeje gukoringa ariko akaba ari kuyangira bitewe nuko nta mikino y'Uburayi izitabira. Arsenal rero muri iyi minsi maze iminsi yaribanze ku mukinnyi bita Benjamin Sesko ni umwataka w'ikipe ya Leipzig ariko uyu mwataka barimo baramuganiriza umunsi ku munsi. Mu minota ishize 58 gutya kwa Fabrizio Romano atangaje ko hari amakipe yo muri Saudi Arabia Pro atangiye nayo gukomanga kwa Benjamin Sesko kugira ngo arebe ko yamwinjizamo. Aya makipe yose Benjamin Sesko yabwiye ko ntabyo akeneye aracyashaka gukina ku mugabane w'Uburayi imyaka 21 n'amezi hafi 22. Urumva ko umukinnyi nko kugenda mu gihugu cy'Abarabu akajya gutera yabagiye kariyeri ye tuzi wagiye wakinaga mu ikipe ya Aston Villa
ariko nawe ubona ko yagiye akiri muto, gusa azagaruka uko byagenda kose. Gusa ariko niyo yanagaruka urwego rwe ntabwo ntekereza ko ruzaba rukiri rwiza cyane nk'umukinnyi ukina ku mugabane w'Uburayi. Uyu Benjamin Sesko rero ashobora kuba ari uri muri diro y'ikipe ya Arsenal cyane, gusa ntibirarangira. Mwakumva n'uwo bita Gyökeres umunota ku munota hari igihindutse. Reka dutegereze turebe niba Benjamin Sesko ari uzinjira mu ikipe ya Arsenal nk'umwataka cyangwa bazahindura deal bakajya kumwataka Victor Gyökeres. Nako nabonye na Chelsea yarakomeje gusa nk'ishaka kwinjiramo ukuntu. Reka turebe icyo bizahapeninga, turaho Gyökeres azerekeza. Inkuru isa nkaho yindi iryoshye no umukinnyi Cristiano Ronaldo kuva mu ikipe ya Al Nassr, amasezerano akarangira. Nijoro yaratwaye igikombe cya UEFA National League, atsinze ikipe ya Espagne, yaratsinze n'igitego cya kabiri cyo kwishyura. Batwaye igikombe, ni igikombe cya kabiri kuva kino gikombe cyatangira ku mugabane w'Uburayi. No mukinnyi maze guhereza ikipe ya Portugal ibikombe bigera kuri 3 kuva yayinjiramo, dore ko yaje asanga nta gikombe Portugal isa nkaho yubakiyeho cyangwa igira. No mukinnyi kwikorera amateka, ariko mu biganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko atagomba kujya gukina igikombe cy'isi cy'amaklebe. Byavuga ko El Hilal mushaka n'andi makipe agiye atandukanye kugira ngo bajye gukina igikombe cy'isi cy'amaklebe. Atangaza ko ntacyo azakina. Ikindi atangaza ko niyumva umubiri w'ugikora azakomeza gusinya. Rero mu ikipe ya Al Nassr kuvamo amakuru avuga ko kuva kwa Fabrizio Romano ko ikipe ya Al Nassr ifite icyizere 100% ko igomba kumukubita deal nshyashya, amasezerano mashyashya, kubera ko ibyo bamuhamagariye kugira ngo yubake Ligue ya Saudi Arabia Pro yabigezeho kandi yabikoze neza. Amasezerano bagomba kumuhereza rero barimo barayiga ngo barebe ko bamuhereza n'amasezerano bidashidikanywaho nta gihindutse. Cristiano Ronaldo ashobora kongera gustayinga mu ikipe ya Al Nassr. Mu ikipe ya Al Nassr uwo bita Cristiano Ronaldo ashobora kuzongera kuba mwiyo kipe vuba. Inkuru ya nyuma rero nuko nababwira ko Thomas Frankie umutoza w'ikipe ya Brentford agiye kujya mu ikipe ya Tottenham. Ibiganiro birarimbanije, ibiganiro bimeze neza, ibiganiro bari kuganira neza. Thomas Frankie ni umutoza uri kuvugwa cyane. Harimo aravuga undi mutoza witwa Marco Silva kuva mu ikipe ya Fulham. We rero bisa nkaho izo deal zose zitegerejwe kureba banze barebe Thomas Frankie niba ari buze kwinjira mu ikipe ya Tottenham. Gusa makuru menshi hari nuko uyu Thomas Frankie agomba kwinjira mu ikipe ya Tottenham bidasubirwaho. Ndabashimiye cyane rero. Twaganiriye ku mukinnyi Gyökeres, twaganiriye ku mukinnyi Ryan Cherki, twaganiriye ku mukinnyi Benjamin Sesko, twaganiriye ku makuru menshi cyane agiye atandukanye. Zubi Mendi na makuru menshi cyane yari muri iyi mihanda. Imana ikomeze kubarinda. Ndabashimiye cyane. Ni umuntu mwinyi mekwe mu babo demo waciro. Football is always my life nadako na ruhago. Ndabakunda cyane. Ndakubitsa gukora subscribe, gukora share no gukora comment. Ciao ciao, bye bye.